Nigikeno na nduhio iria cihumbite itura ria Kirimunge guku ni kaunti-ini ya Kirinyaga uri mwana igire hamwe na airitu aria ni amahatha makunguwirwo thutha wa kwigwatira maxi njega mumirira-ini ma kigeranio gia KCSE. Mwalimu wa Kirimunge na mwalimu wa hawa vijana Dennis na Davis. Kupita kwa hawa vijana ni motisha kwa shule yetu na pia kwa wilaya yetu ama Samburu County, kwa sababu matokeo ya shule yetu imefanya shule yetu iwe shule ya kwanza in the Samburu County, Kirinyaga Central. Imwana ici Davis Njoka na Dennis Muthi ciegwateire grade ya A- nao Alice Wangui na Anne Wanjiku makigwatira grade ya B plain. Nimefurahia sana kupata B, sikuwa natarajia, ni Mungu. Kwa majina naitwa Kariuki Dennis Muthi, nimefurahia kupata grade ya A-. Sijui ningesema labda kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuwashukuru wazazi, kuwashukuru walimu waliokuwa wakinishikilia kusoma. Imwana ici igire cikoretwo igitwikania ng'ongo niguo guthie cukuru uria ni wa day, na ni thutha wa nyina wao kuremwo kumatwara cukuru cia kibururi iria metetwo kumana na wagi wa hinya wa kibeca. Mwakwa Davis Njoka Kariuki niendaga KCSE ndanyitire mark 59 no tondu ndeti tukianyaga boys so kaundu kau ngiona ni kega no guka mwena wa muciari akiuga ndari uhoti so nitenda kung'ang'ana nake no ngiona gutina hata wa kung'ang'ana na muciari so nake tata wakwa akingira agitwariria agitwira no muthikire munge na mwike wega so toke tukia makinya tukifollow the results ya Kirimunge tukiwa ni njega na tukiwa no tunyite A ona A- on iso B+, so tukithikuga sairi magitwamukira wega arimu magitwamukira wega ona ciana cigitwamukira wega na niguo turathomia turarikia. Imwana ici ni itariirio ria cikoretwo igika mehaririria mao mbere ya kigeranio giki thingia wa gutungana na mathina kihiri, makiongerera ati kumana na utari wa aciari na arutani niguo umahotithitie kugia na uhotani uyu. Koretwo me maritu kuingatira school fees kwanza handu ula expect kigeranio next week, so ukona wa gucoka school duika kiu kigeranio na school gwitu Kirimunge exam is compulsory no alimu mekaga ugu ni ketha yani gutumotivate nona uwikite kigeranio ni hota kumenya hala ulareji the performance. O cukuru-ini uyu wa Kirimunge noguo airitu aya eri a mahatha marathomagira, onao mari na rugano rwa kwaga guthie cukuru cia kibururi kumana na wagi wa kibeca. Ya kama mnaona we are twins but we are fraternal. Nimefurahia sana ni kupata grade B. For sure KCPE nilikuwa nimepata 313 and nilikuwa nimehope kwenda shule kubwa but Kirimunge was the only choice, and for sure Kirimunge is a school. Imenisaidia sana kupita with the help of the teacher and my friends. Handu-ini ha Muthingi TV ni njitagwo Bashia wa Wanjire.